Abusha for social media banka ye nyina ka social media ebi mu adigi yeni na chese ebi mu so edisunya ade ne ade no abrante bi akwatena social media watwe camera ade esi no so na chese otwe camera no sebio wanka nyansasem bia chese Bank of Ghana ena ordinary akwadwedwe na chese we dia menim say kokobo say enkaye no obo mu say Ghana Bank of Ghana enhwe mu huye na anya sa omoba be bon ono ene ne nkrofo ba be lutu chese oba be wia Ghana Commercial Bank pa chese eniema sika da ho nyina no omunya very careful na chese asema wodi ayanko ene yankwohwe nsema abrante no ade tu dwa no abi on kan kire Ghana police for there so yes for nyina say me say me ba Bank of Ghana me the squad ba Bank of Ghana ye be wia Bank of Ghana entinu omwembo omho ha etuo ni akodi aya gbo anu agu ni sikara mabu anu agu ni na ye betwe apie ntino monche masias woro mon da mo so da me ba me nka mon kan kire Ghana police for there so yes for nyina say me say me ba Bank of Ghana me the squad ba Bank of Ghana ye be wia Bank of Ghana entino omwembo omho ha etuo ni akodi aya gbo anu agu ni sikara mabu anu agu ni na ye betwe apie ntino monche masias woro mon da mo so da me ba me nka me pa cha wan kase wo hu nsema abrante no de tu dwa na ye gina we so akase social media aba no e wo say ye very careful pa with nsema ye kan because asem bia obeka no e bia na nka wo onye serious yo na so asem a wo kan e bia na because of social media trend na e kono no wo create fear and panic e dia amanfo na me ka tere amanfo so se ananse Ghana Commercial Bank ananse Bank of Ghana for ananse bank bia se nsama abrante aken ebetimi agina so create bibi e dia ba and obia anya very careful on money security mu anya den anya tie se na be ya se bibi ni ekoba obetimi asave mu aha aya attention tv me patcho like it na for comment bra na pia share ama foforo so enhu medin e dia mansanchi ame akwesi mensa.